Dragi učenici, vrijeme odluke o izboru srednje škole je pred vama. Koje je zanimanje odabrati? Za koju se školu odlučiti? Radi se o jednoj od najznačajnijih odluka u životu, pa je važno dobro se informisati kako bi donijeli najbolju moguću odluku. Mješovita srednja škola Banovići nudi vam različite mogućnosti. Pored četverogodišnjeg školovanja u okviru gimnazije, ekonomske, rudarske, mašinske, medicinske te elektrotehničke škole, tu su i mogućnosti za obrazovanje u okviru stručnih trogodišnjih škola. To jeste obrazovanje za zanimanje automehaničar, zavarivač, elektromehaničar, elektroinstalater, rudar, rukovalac rudarske mehanizacije, površinskog kopa i trgovac. Opšta gimnazija je opšta obrazovna škola koja traje 4 godine. Osposobljava učenike za logičko i kreativno razmišljanje. To je posebno korisno za one koji planiraju nastaviti školovanje poslije srednje škole. Nakon položene mature, gimnazijalci imaju mogućnost upisa na sve fakultete i visoke škole. Obrazovanjem u gimnaziji stiču se široka opšta znanja i niz vještina kao što su jezična, matematička, informatička pismenost, vještine u komunikaciji i sl. U opštoj gimnaziji podjednako su zastupljeni svi predmeti, a izborna nastava od 2. razreda obavezni je dio nastavnog plana i programa. Zanimanje ekonomski tehničar je vrlo privlačno i atraktivno, jer je neophodno za uspješno poslovanje svih privrednih subjekata. Ekonomska škola nudi mogućnost za četverogodišnje obrazovanje u okviru finansijsko-računovodstvenog smjera. Učenici koji se opredijele za ovo zanimanje naučiti će osnove ekonomije i prava naše i drugih zemalja. Steći će dobre vještine u oblasti marketinga, menadžmenta, komunikacije, poduzetništva, finansijskog poslovanja te savremenog elektronskog poslovanja. U toku obrazovanja učenici imaju mogućnost za rad u virtuelnom preduzeću, istraživački rad, video prezentacije, tematske radionice, školske projekte i drugo. Nakon završetka ove škole učenici mogu raditi na poslovima knjigovodstva, računovodstvenim finansijskim poslovima, poslovima trgovine, turizma. Mogu raditi i u bankama, osiguranju, različitim državnim institucijama. Također moguće je i nastaviti obrazovanje na studiju ekonomije, prava te ostalim višim i visokim školama. Medicinska škola je četverogodišnja škola koja priprema i osposobljava učenike za rad u zdravstvenim institucijama. Medicinska sestra tehničar je zanimanje koje podrazumijeva znanje i vještine neophodne u njegovanju i liječenju bolesnih ljudi, ali i prevenciji i zaštiti zdravlja. Medicinske sestre tehničari rade na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Mogućnosti zapošljavanja su na različitim radnim mjestima, od patronaže do jedinica intenzivne njege. Elektrotehnička škola omogućava četverogodišnje obrazovanje učenika za zanimanje tehničar elektroenergetike. Učenici koji se opredijele za ovaj smjer najviše uče o proizvodnji, primjeni, distribuciji i prijenosu električne energije. Rade u objektima elektroenergetskog sistema, u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije, te u objektima kontrole i održavanja električnih vodovoda i mreža, a u elektrani upravljaju i nadziru rad elektroenergetskih postrojenja. Tehničari za elektroenergetiku proračunavaju potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzioniraju vodove, utvrđuju broj i vrstu trafostanica. Sa završenom srednjom elektrotehničkom školom i položenim završnim ispitom dobija se svjedodžba tehničara za elektroenergetiku. Napredovati se može i nastavkom obrazovanja na višoj školi ili fakultetu elektrotehničke ili srodne struke. Mašinska tehnička škola omogućava obrazovanje učenika u okviru zanimanja mašinski operater za CNC mašine. Učenici po završetku četverogodišnjeg školovanja imaju velike izglede da se zaposle u struci, jer veliki broj preduzeća koristi CNC mašine u izradi različitih proizvoda i dijelova. Školovanje za rudarskog tehničara traje 4 godine.
U tom periodu, provedenom sa nama, učenici se osposobljavaju za organizaciju proizvodnje, rukovođenje i nadziranje rudarskih radova na površinskim kopovima, podzemnoj eksploataciji, bušotinskoj eksploataciji, separaciji i drugim objektima na rudnicima koji su povezani sa proizvodnjom mineralne sirovine. Sa završenim školovanjem za rudarskog tehničara i položenim maturskim ispitom, učenik dobije diplomu rudarskog tehničara. Ujedno je učenik pripremljen za upis, nastavak školovanja na tehničkim, društvenim i fakultetima prirodnih nauka. Pored obrazovanja u okviru tehničkih škola, Mješovita srednja škola Banovići ima savremeno opremljene radionice i kabinete za praktičnu nastavu različitih stručnih zanimanja. Elektromehaničar, elektroinstalater, rukovalac rudarske mehanizacije na površinskom kopu, rudar, trgovac, automehaničar i zavarivač. Učenici naše škole obavljaju praksu i izvan objekta škole, tačnije njih 166 u 17 različitih objekata. U svakodnevnom radu škole učenicima je omogućeno ispoljavanje svojih naučnih i kreativnih osobina. Učenicima su na raspolaganju van nastavne aktivnosti iz predmeta koji izučavaju u vidu dodatne nastave, kao i kroz rad sekcija.
Dobro nam došli!